Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, ndaramukije abantu bose bakurikira ijambo ry'Imana kuri Facebook no kwisheni Urukundo Gatatu TV. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Uwiteka Imana nabagire neza. Uyu munsi ndabazaniye ijambo rivuga ngo gutwikururwa. Ijambo ryitwa gutwikururwa niryo jambo ndabazaniye. Amena. Ndizera neza ko umuntu wese yumva uruno rurimi ndimwo ndavuga arazi ijambo ryitwa gutwikururwa. Nta muntu numwe atarizi iryo jambo. Amena. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyanditswe na Yesaya, igice 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Amena. Niryo jambo tugiye gusoma. Nkaba nsaba umuntu wese yumva ubutumwa bwiza rwose, ndasabye muze mufasha ivuga butumwa mu gushayiringa ibyigisho ntanga, kugira ngo abumva ubutumwa bwiza bakabohoka, nawe uzakwandikirwa mu ijuru. Ntago nzahembwa ngenyine, nawe uzahembwa, kubera ko uzaba wamfashije umurimo w'Imana. Buriya iyo urungitse irinki ukayirungikira bagenzi bawe, bakumva ubutumwa bwiza maze bakabohoka, nukuri uba ukoze umurimo ukomeye cyane. Mugenzawe arashobora kwihana kubera iryo jambo wamurungikiye, ijuru rikunguka, nawe ugaca wandikirwa, nanjye nkandikirwa, nawe ukandikirwa, kubera ko ibyo dukorera mu isi byose byiza tuzabihemberwa, tuzabisanga mu ijuru, tuzabihererwa igitsibo. Nawe numfashe umurimo w'Imana mu gushayiringa ano mavideo yivuga butumwa, kugira ngo igitsibo uze ucyambikwe. Ndakubwire, mugenzawe niyabona ino video umurungikiye, agaca yumva umutima wiwe aratsinzwe, agaca aje imbere y'Imana agasaba imbabazi, nawe uzahembwa, kubera ko uzaba wabigizemo uruhara, kuko uzaba wamurungikiye ijambo. Uwiteka Imana nabagire neza, kandi mwibuke ko ndabakunda, mwibuke ko ndabakunda. Amena. Reka dusenge. Data, ndagushima ko uyu mwanya umpaye Uwiteka. Habwa icyubahiro, igitanda kitanyeganyezwa. Mana, ndi imbere yawe, ngiye gukora umurimo wawe. Ndakweretse mwami abantu bose bazashayiringa buno butumwa, uze ubaha umugisha, uze ubandikire mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, kubera ko bazaba bamfashije umurimo wawe, bazaba bamfashije gutwara ivuga butumwa kure. Amena. Mana, ndakwinginze uzo ubagire neza. Data wa twese, ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka, ijuru rimanuke maze ringoti hano hantu. Haleluya. Rindinde. Haleluya. Mwami Yesu, ndakwinginze undungikira umwuka wera, kugira ngo amfashe mu uyu murimo, nasame na wavuge. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe, uri wo kubahwa, wewe wahanitse ikirere atanumwe agufashije, wewe waremye umuntu, haleluya, mu ishusho yawe, haleluya, ata muntu agufashije. Icyubahiro ni cyawe.
haleluya. Wewe uvuga ibyo uvuze bigasohora, haleluya. Wewe utwihanganira, Mana waremye ijuru isi, icyubahiro ni icyawe. Mwami ndakwinginze uhabwe icyubahiro, haleluya, kubera ko wewe ukomeye cyane, uruwera, uruwera, uruwera. Ndakweretse abantu bari bo bose, abantu bose bari bwumve buno butumwa Mwami, ndakwinginze ubahe umugisha. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye ko uvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mwibuke ko ijambo ry'uyu munsi ryitwa gutwikururwa. Gutwikururwa niryo jambo ndabazaniye. Ndasaba umuntu afite ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya azingurure igitabo cya Bibiliya maze asome igice 3 muri Yesaya ku murongo wa 16 n'uwa 17. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa 16, bitaye ko Uhoraho aravuze ngo abakobwa b'i Siyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubweruzi, bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Uyu ni umurongo wa 16. Nico kizotuma umwami Imana ateza abakobwa b'i Siyoni ibihushi mu bitwariro, Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni byabo. Subire mu hano hantu. Nico kizotuma umwami Imana ateza abakobwa b'i Siyoni ibihushi mu bitwariro, Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni byabo. Ni rya jambo rivuga ngo gutwikurura, amena. Bitaye ko Uhoraho aravuze ngo abakobwa b'i Siyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubweruzi, bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Abakobwa b'i Siyoni. Umukobwa w'i Siyoni ni wa wundi yemeye gukuja i Siyoni, ni wa wundi yemeye gukurikira Kristo akanyura mu nzira ifunganye. Niwe mukobwa w'i Siyoni. Uwiteka Imana arimo arareba abo bakobwa b'i Siyoni, ariko arababonamwo ubwibone. Abakobwa barimo baraja i Siyoni arimo arababonamwo uburyarya. Abo bakobwa barimo baraja i Siyoni arimo arababonamwo ubucuraguzi, arimo arababonamwo ububeshi, ubusambanyi. Mbese Uwiteka Imana arimo arababonamwo ibyaha bitandukanye. Uwiteka Imana natugire neza. Mwabo bakobwa b'i Siyoni niho Imana irimo irabonamwo ibyaha bitandukanye, ubwibone. Abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone. Abakobwa barimo baraja i Siyoni barafite ubwibone. Uwiteka Imana natugire neza, amena. Umwami Imana
ari mu ijuru, arimo aritegereza mu isi ukuntu abakobwa b'Isiyoni bariko baratambuka, ukuntu abakobwa b'Isiyoni bariko baraganira na bagenzi babo. Iyo ariko arababona, arimo arababonamwo utugambo twinshi tw'uburyarya, nta kuri kurimwo. Uwiteka Imana iyo arimo arareba abakobwa barimo baraja Isiyoni, akabarebera hariya barimo bararirimbira mu rushengero, ababonamwo amaso y'ubweruzi. Iyo ariko arabareba, arababonamwo amaso y'ubweruzi abo bakobwa b'Isiyoni, abo bakobwa barimo baraja Isiyoni, abo bakobwa barimo baraja mu ijuru. Isi yarabanyoshe, isi yarabakamuye, isi yabagize ukundi kuntu. Isi irimo irabakurura ibajana ahatari Isiyoni. Isi irimo irabajana ahantu habi. Abakobwa b'Isiyoni barimo baranyura mu zindi nzira. Iyo Imana irimo irareba iri mu ijuru, irareba ukuntu abakobwa b'Isiyoni basigaye bambara ubusa. Ugasanga abakobwa b'Isiyoni nibo barimo barambara ubusa, nibo barimo barerekana ibihimba byabo by'ibanga. Barashobora kuba batambara ubusa ariko bakambara imyenda yerekana kabisa uko baremwe. Abakobwa b'Isiyoni nibo basigaye bambara amajipo agera muki ku matako. Abakobwa b'Isiyoni nibo basigaye basinda. Uwiteka iyo ariko arareba abo bakobwa ntago anezerwa. Uwiteka iyo ariko arareba bariya yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, barimo bariyambika ubusa, ntago anezerwa. Abakobwa b'Isiyoni basigaye mbese bajegeza amayugi ku maguru. Noneho ntago ari amayugi yonyene ku maguru, ahubwo iyo Imana irimo irabareba, irareba noneho mwambaye n'ayandi muntu za emunda. Abakobwa n'abagore muri ko murambara ibiziriko mu nda, ari byo biyeye, ibidede, ibisheni, muri ko murabishira mu nda, sinzi ibyo muri ko murashaka. Ugazasanga wafashe ibinigi wahambiriye mu nda kabisa, mu nda sinzi kari mu nda hano mu kayunguyungu, babyambara mu kayunguyungu ibyo bintu. Uwiteka Imana iyo ariko arareba abakobwa b'Isiyoni, abasangamwo ibyo bidede babyambaye barimo bararirimba indirimbo z'Imana. Abakobwa b'Isiyoni barimo baraja Isiyoni nibo barimo barakora ibyaha bitandukanye, nibo barimo bariba. Abakobwa b'Isiyoni nibo barimo baribisha ijambo ry'Imana, barimo baribisha izina ry'Uwiteka, barimo bibisha Imana yavuze, Imana yakuntumye hibi zana ya naya. Abakobwa b'Isiyoni bariya basinye ko bashaka kunyura mu nzira ifunganye, nibo barimo barakora ibizira. Abakobwa b'Isiyoni nibo barimo barigisha ko Imana ireba mu mutima gusa, itareba no ku mubiri. Abakobwa b'Isiyoni nibo barimo barazana inyigisho zipfuye, zidashobora gutwara umugenzi.
mu gihugu cyo mu ijuru Isiyoni. Abakobwa b'Isiyoni nibo uzasanga bagenda mu bapfumu. Abakobwa b'Isiyoni ni babandi uzabona bakijijwe mu rushengero, bagera mu rugo bagaca bata hasi agakiza. Abakobwa barimwo baraja Isiyoni. Uwiteka Imana yabonye ibyo muri ko murakora. Abakobwa b'Isiyoni barimwo baraja Isiyoni nibo barimwo barakora ibyaha bihishije, barimwo barakora ubusambanyi bihishije, barimwo baranywa inzoga rwihishwa, barimwo barakora ibyaha bitandukanye rwihishwa, barimwo baraja mu bapfumu rwihishwa. Abakobwa b'Isiyoni, abakobwa b'Isiyoni. Yewe mukobwa w'Isiyoni uri muranyumviriza, Imana yabonye ibyo urimwo urakora wihishije. Imana yabonye ibintu biteye isoni uri murakora. Muhengera abantu baryamye, mukagira iki, mugaca mutangira kwambara ubusa, mugatangira kwikinisha. Abasore, abakobwa mukikinisha, abagabo n'abagore mukikinisha, mwitwaza ngo umugore ngari kure, ngo umugabo ngari kure, mukikinisha. Reka ndababwire, ibyo byose mukora mwihishije, Uwiteka Imana yayibonye kera. Nahawe ho guhindukira. Murambara ibidede mu nda, mukambara ibidede mu izosi, mukambara ku maboko, mukabyambara ku matwi, mukabyambara ku mazuru. Reka amarangi yoyo ntiwareba, ibidede mukarunda mu mishatsi yanyu. Reka ndababwira, abakobwa b'Isiyoni, abakobwa barimwo baraja Isiyoni, Uwiteka Imana arimwo arababona mukundi kuntu. Mwarahindutse, ntimugisa nka bakobwa barimwo baraja mu ijuru. Ntimugisa nka babandi bemeye kunyura mu nzira ifunganye. Ntago mugisa nabo, musigaye musa na babandi nyene murabumva, babandi bataramenya Imana, niko musigaye musa. Uwiteka Imana iyo ariko arabareba, abakobwa b'Isiyoni harimwo amacakubiri, nta rukundo bafite, barangana hagati muri bo. Usanga bahekenyeranira amenyo, imisaya, usanga mbese barebana ayica, usanga binubana. Abo bakobwa b'Isiyoni, nimuhindukire, nimuhindukire. Abakobwa b'Isiyoni nibo barimwo baragenda kuzana uburozi, ugasanga babyambariye mu ijipo, bakagenda no mu rushengero. Nyamara Uwiteka Imana yabonye ibyo muri ko murakora byose. Nubwo uvuga ati ngo kanaka ntambona, ariko iyo mu ijuru yamaze kukubona kera. Icyo wakora n'iki rero? Ukwiye kwihana, ukwiye guhindukira, ugaheba izo nzira zawe zose mbi. Ku murongo wa 17, nico kizotuma umwami Imana ateza abakobwa b'Isiyoni ibihushi mu bitwariro, Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni byabo. Gutwikurura ibiteye isoni ukora. Uwiteka Imana agiye gutwikurura bwa busambanyi bwawe ukorera rwihishwa. Uwiteka Imana agiye gutwikurura bwa businzi bwawe bwa buri munsi ukorera mu buriri. Uwiteka Imana agiye gutwikurura bimwe ukora hariya mbese atabantu bakubona. Ibyo ngibyo Imana igiye kubishira ahagaragara. Nimuhindukire,
Uwiteka Imana atarabagaragaza. Dore Imana ije kubashira ahabona. Imana ije kubashira ku karubanda. Imana ije kubashira ahagaragara. Abantu mwese muri ko murakora ibyaha mwihishije, nimwihane. Uwiteka Imana bagire neza. Muri ko muravuga ko muri ko muraja Isiyoni, ariko ntago muri ko murasa nk'abari ko baraja Isiyoni. Muri ko muravuga ko muri ko muranyura mu nzira ifunganye, ariko ntago musa nk'uri yari mwaraja mu nzira ifunganye. Muri ko muravuga ko mukunda Yesu, ariko ntago musa nk'uko Yesu akeneye. Murumva ijambo, ariko ntago mushaka gukurikiza iby'ijambo ririko rirakubwira. Nyamara igihe cyawe cyo guhindukira cyari iki? Cyari iki ngiki mwene data? Nuhindukire uve mwizo nzira zawe mbi, wihane. Naho ubundi Imana igiye kugushira hagaragara. Urashobora kuba unyura inyuma umugore wawe, uca inyuma umugore wawe, ukaba ufite umukobwa kanaka mukundanye hariya, atabizi umugore wawe. Noneho Imana ije kugushira hagaragara, uwo mukobwa mukundanye amenyekane. Umuntu wese ari mwarakora ibyaha yihishije, amenya ko Imana igiye kumugaragaza vuba cyane. Vuba ibyo ukora wihishije, vuba ibyo ukora ubikwera mu mpisho, Imana ije kubigaragaza. Imana ije kugushira ku karubanda. Uri umujura nyamara urihishije, Imana igiye kugushira hagaragara kugira ngo buri muntu amenye ko uri umujura. Kugira ngo buri muntu amenye ko uri umujura wiba. Nimuhindukire, nimuhindukire Uwiteka, muve mwizo nzira zanyu zitanezereza Imana. Mwebwe muri ko muraja mwirimbukiro. Abantu mwebwe muvuga ko muri abakobwa b'Isiyoni barimwo baragenda Isiyoni, ariko Isiyoni ntago musa nk'abarimwo barajayo. Idayimoni ryateye rivuga ko Imana ireba mu mutima gusa, ririko rironona abagenzi barimwo baraja mu ijuru. Byarahinduye abagenzi barimwo baraja mu ijuru, byarabagize ukundi kuntu. Ubu buri muntu asigaye avuga ko Imana ireba mu mutima gusa, itareba n'uwo mubiri wawe. Reka ndababwire, nimuhindukire, nimuhindukire muve mu bwo buryarya. Nimuhindukire, nimuhindukire. Uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, ari kugenda ipataro uregeje. Ipataro yawe uyambarira hasi munsi y'ikibuno. Uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, ari kugenda werekana umwenda wambaye munsi. Wa musore we, mu mutwe wawe wahagize ukundi kuntu. Washizemwe amaderedi, urasuka, urakora ibintu imarangi. Aho ngaho kabisa ibyo bintu ngushaka kubijana Isiyoni. Ibyo bintu urimo urabijana Isiyoni. Ese wibwira ko ibyo bintu uzabyinjirana Isiyoni? Nimuhindukire. Abasore muri ko muritoboza amatwi, muri ko murambara impeta mirongo ku
ku ntoke, abagore muri ko murambara ibintuza ibidede ku maguru, impeta ku maguru, ngaho ngo muri ko murarimba, ngaho ngo muri ko muraja isiyoni. Ese wibwira ko ibyo bintu wambara ku maguru, ibyo bintu wambara hehe ko uzabitambukana isiyoni? Niko wibwira? Nimuhindukire kuri ibyo bintu, ntago bikubereye. Nk'umwana w'ijuru ntibikubereye. Sa nk'uko Imana ishaka kusa, sa nk'uko Imana yakuremye. Ureke gupinga ukuntu Imana yakuremye. Iyo uriko urafata ibara ukaryishira ko, uba uri kurabwira Imana ati Mana wandemye nabi iyo wandemye ukunguku. Ngo gushaza kwanyu ntikube uko gutsiba imishatsi gusa. Ngo ntikube uko gutsiba imishatsi, ariko mwebwe murarengaho mukayitsiba, mukarundaho ibintu mu mitwe yanyu. Reka ndababwire, iri juru riragoye kujamo. Bari abantu barimwo barakubwira ko Imana ireba mu mutima gusa. Kuri wa munsi ntago bazigira baza kugutabara. Kuri wa munsi ntago bazaza kugutabara mwene data uri muranyumviriza. Bariya bari kwahubwira ati ngo ni soma duke, ngo soma dukeya, ngo nta kibazo. Ngimana yahinduye ngo amazi divayi. Uwo wese arimwo arakubeshya, ntago azakuburanira kuri wa munsi. Yesu niwe amara inyota. Yesu niwe amara inyota. Ariko we bariko barakubeshya. Abakobwa b'Isiyoni, abakobwa b'Isiyoni, nimwe muri ko murakora ibizira, nimwe muri ko murasenga ibigirwamana mu mitima yanyu, nimwe muri ko murakora ibintu Imana idashaka. Noneho yabonye ko mu bakobwa b'Isiyoni ari bo bariko barigira nabi. Amoko muri ko murigira nabi bene data. Umukobwa w'Isiyoni aracagendera mu moko kabisa. Abakobwa b'Isiyoni baracagendera mu macakubiri. Amacakubiri ko muyarimwo se muzayambukana hehe? Abakobwa b'Isiyoni barimwo baragwanira amatongo. Abakobwa b'Isiyoni nibo barimwo barashaka kwica abagenzi babo, bakabarogesha kubera amatongo, amasambo. Abakobwa b'Isiyoni nimuhindukire. Uwiteka Imana yababonyemwe ikintu kibi, ngo azabateza ibihushi mu bitwariro byanyu. Azabateza ibihushi mu bitwariro byanyu kubera ibyo muri ko murakora bibi. Nimuhindukire Kristo, nimuhindukire. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Uwiteka Imana nabahe guhinduka. Uwiteka Imana nabahe kumenya iby'ijambo ribakenera ko. Uwiteka Imana nabahe guhagarara neza, muha agaciro uriya mwakiriye ari we Kristo Yesu. Mureke kuvanga. Uva mu rushengero uvuye kuririmba uri umuririmbyi, ugahitana umukobwa mugenzawe, mukagenda kugira uburara.
uri umusore, uri umuririmbyi, waheza kuririmba ukagenda ugahitana umukobwa mukaja gusambanira mu ihoteli, musigaye mugendana amapiridanse mu mifuko mu rushengero. Abakobwa b'Isiyoni, nimwe muri ko murakora ibyaha gusumbya bariya bataramenya Imana. Muri ko murakora ibyaha gusumbya bariya bataramenya Imana. Buriya urazi ukuntu Imana ifitiye uburakari abantu bitwa kari abakobwa b'Isiyoni, kubera ko mumaze kumenya ijambo ry'Imana, mumaze kumenya Kristo, mumaze kumumenya. Iyo ari karabona mwebwe mumaze kumumenya, ari mwebwe muguma mukora ibyaha, Uwiteka Imana ntaganezerwa. Uwiteka Imana ntaganezerwa. Nimuhindukire, nimuhindukire bene data. Urazi kwama kwiri kuvuga ubutumwa ku mashusho media no mu shengero ariko ukabura umusambanyi. Urazi ukuntu bibabaza Imana, urazi ukuntu bibabaza Imana. Nimuhindukire, nimuhindukire. Nyaruka, 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 nyaruka ugifite uburyo, bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Nyaruka, 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 nyaruka ugifite uburyo, bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Bazahamagara Mariko, bazahamagara Matayo, bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Nyaruka, 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 nyaruka ugifite uburyo, bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Bazahamagara Piyeri, bazahamagara Makurata, bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Nyaruka, 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 nyaruka ugifite uburyo, bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Uwiteka Imana n'abagiye neza, nibahamagara amazina iryawe rikabura, uzarira kandi uzaboroga, nta numwe azakugirira imbabazi, kuko kino gihe urimo uratesha agaciro icyo wakiriye. Nyamara hazagera igihe ugishaka ntukibone. Nugira iki? Nimuhindukire, muhe agaciro Yesu Kristo mwakiriye, mumuha agaciro. Ndababwiza ukuri, hazagera igihe ujarajare uri murashaka ukubwira ijambo ry'Imana ngo wihane umubure. Hazagera igihe urira wiruke mu bakozi b'Imana ngo bagusengere naho byarangiye. Ico gihe nta mbabazi zizaba ziriho, imbabazi zizaba zarangiye, imbabazi zizaba zarangiye. Nimuhindukire muve mu byaha, nimuhindukire. Uwiteka Imana arimo arababembereza anyuze mu bakozi bayo, ariko hazagera igihe kubemberezwa biveho. Hazagera igihe kubemberezwa bihagarare. Azagira iki? Aze abajane kurimbuka. Nta mbabazi zizaba ziri ico gihe.
icyo gihe bizaba bikomeye, icyo gihe bizaba bikaze. Ubu uri n'ugutwi niyumve icyo umwuka bw'itorero. Wewe ukiri muzima niwihane, niwihane kuko ntabwo uzi umunsi n'isaha, ntabwo uzi umunsi n'isaha. Reba bagenzi bawe baravuye mu mubiri ariko n'ubu ntabwo uri kuriga. Bariya mwanywera inzoga hamwe barapfuye ariko we ntabwo uri kuriga. Bariya mwasambana hamwe baragize amaksida barapfa, bamwe baracitse amaguru ariko we ntabwo uri muriga. Ntabwo uri muriga ngo uhunge ukize ubugingo bwawe. Nturi muriga. Ndakubwije ukuri, hazatera inzara n'inyota. Iyo nzara n'inyota ntago ari y'ibyo kurya, n'inzara y'ijambo ry'Imana, n'inyota y'ijambo ry'Imana. Ntago muzakongera kubona iryo jambo, kuko icyo gihe kizaza. Buri muntu azashaka ijambo ry'Imana ribure, buri muntu azajarajara buri ijambo ry'Imana. Nyamara ubu uri kurumva ijambo ry'Imana bigishoboka, nukumbure wihane, nukumbure uhindukire, kuko umwami Yesu ntago azaguma kwihanganiye, ntago azaguma akwereka imbabazi, kuko izo mbabazi zizashira. Yewe uzarira, nta numwe azakugirira imbabazi. Nabariya bakubeshya ntago bazagutabara. Bariya bari barakubeshya ntago bazagutabara. Nukumbure uve mu bwo bwibone bwawe, ukumbure uve mu bwo buryarya, ubwo bujura, ibyo byaha bitandukanye uri murakora, nukumbure ubihagarike. Naho ubundi hagiye kuzatera inzara, hagiye kuzatera inzara. Mbega kujarajara kw'abantu, yemwe muzajarajara. Wewe uri murica amatwi, hazagera igihe ujarajare urimo urashaka uwo kubwira ijambo ry'Imana ngo wihane. Iryo jambo uzaribura, kuko ntago rizaba rigihari, ntago rizaba rigihari. Ese mwahindukiye mukava mu ibyo byaha byanyu? Murafite amatwi ariko ntago mwumva. Nubwo mwumva ntimwumvira iby'ijambo riba riko rirababwira. Ijambo muraritesha agaciro, ijambo muritesha agaciro. Yamara iyo nzira wahisemwo izakurimbura. Yamara iyo nzira wahisemwo izakurimbura. Niwihane bigishoboka, nushaka Imana bigishoboka kwibonwa, uyambaze hakiri kare. Uzarira ntizakumva, izakwicecekera. Uzavuga ati Mana mbabarira, ati byarangiye. Icyo gihe kizaza bene data, icyo gihe kizaza kandi gikomeye cyane. Buri muntu azajarajara. Ubu ufite umugabo ntazamenya ko amufite, ubu uri na nyina ntazamenya ko afite nyina, ubu uri n'umwana ntazamenya ko afite umwana. Icyo gihe kiraje gikomeye cyane. Buri muntu ajarajare ashaka uwo mutabara amubure. Ukujarajara kuregereje, ukujarajara kuri hafi. Mujarajare mushaka ijambo muri bure. Ubu ngubu ijambo muribona ku ma Facebook, ku ma YouTube, mu mihanda murumviza indirimbo z'Imana zivuga ijambo, ariko ntago muri ko murakora iby'ijambo riko rirababwira. Inzara igiye kuzatera,
inzara igiye kuzatera mwene data. Iyo nzara izatera ni ijambo ry'Imana. Nimuhindukire, nimuhindukire, nimuhindukire muve mu byaha. Uwakiriye Kristo namugumeko. Agakiza kawe mwene data, ntugire iki, ntukanjanjwe ko, naho ubundi nikakuponyoka kakagenda uzicuza. Buri muntu niyikontorore, buri muntu niyirebe, buri muntu niyiyumvire se nakosheje iki kugira nsaba Imana imbabazi. Ni ikihe cyaha nakoze? Ati Imana nyibutsa, Mwuka Wera nyibutsa, ndashobora kuba nibagiwe icyo nakoze. Ati mbese uyu munsi amagambo navuze ameze gute, se yaba yanejeje Imana? Buri muntu niyirebe yikontorore kugira ngo asabe Imana imbabazi. Ese muri bariya bagenzi nabavuze gute? Narebye gute? Bariya abantu banyuzeho banuka nabiyumviriye gute? Bariya babahumura ukundi kuntu nabiyumviriyeho gute? Buri muntu niyikontorore kugira ngo asabe Imana imbabazi. Dusenga Imana. Ntiwibikeho ibyaha kuko ibyaha ni urupfu. Ntiwibikeho ibyaha kuko ibyo byaha ni umwansi wawe, ni urupfu. Dusenge. Dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze Uwiteka uriherekeze. Mwami Yesu, ugire neza abantu bawe bumva kino jambo. Mwami ndakwinginze, ngewe ndabivye imbuto, ubumeza ni wewe. Urakoze Data, sabye nize kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha.